Taj menadžment ambasadora je do sada bio vođen od strane mene. Odnosno, većinu ambasadora koje sam ja uzimao, u tim sam uzimao između ostalog zbog sentimenata, jer sam gledao da taj tim treba da bude kao porodica, da taj tim treba da radi i tako dalje. Nažalost, opekao sam se jer su pojedini ambasadori to koristili u svrhe toga da su redovno uzimali suplemente, redovno su slali svoje račune, a ja maltene nisam dobio nikakav kontent. I ovo sad ne snimam da bi ja sad nekog ambasadora oblatio, kogod nas je reklamirao do sad i kogod nas reklamira sad, do neba vam hvala na tome. Vi ste dalje članovi naše porodice i našeg tima, međutim, ja sebe krivim zato što ja nisam kao menadžer obavljao dovoljan posao da vas kanališem i da vas savjetujem i da vas guram i da vam pokažem na koji način vi to treba da radite, odnosno nisam vam davao primer. I to je možda jedan od razloga što sam rekao u prethodnom vlogu da sam angažovao, odnosno da sam uplatio kurs i između ostalog taj kurs je kod Nikole Bogdanovića, odnosno kurs je 3. smena i ovim putem ukoliko Nikola gleda ga pozdravljam, ali je kurs baziran na tome da je cilj i akcenat izgradnja mog ličnog brenda, odnosno mene, kroz društvene mreže. Sad, ukoliko ja kao vlasnik brenda i kao vlasnik firme mogu da izgradim svoj brend kroz neki određeni kraći vremenski period, mogu da uplatim taj kurs koji je veoma jeftin, i mogu da savladam neke cake na koji način bi ja mogao da sebe izreklamiram, onda mislim da mogu da dam dobar primjer i mojim ambasadorima koji će moći danas ili sutra da me reklamiraju i da guraju naš brend.